खाक्सां जतो तिनियो सोशल मीडिया माइसि फेनाय ताखुम खरो आखे तिनियो जे बचिनि ब्रो राइचा राइचम यूनाइटेड ब्रुनि ओंगे चों ब्रो हा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल साइमोनी तिनि लाई थांनायाव जों 31 डिसेम्बर केहा ऑनरेबल गवर्नर सानथिया जों मेमोरेंडम सबमिट केहा आबुनि तिनियो तानै कातै तै उये था आबुन से तिनियो जों ब्रो BRU ब्रो राइचा राइचम यूनाइटेड ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी फॉर्म माखेलाहा ब फॉर्म माखेथियो तंसिम फैनाय तिनि मीडिया पर्सन रो ब्रह्मनां आखे हाक्सा सामफानि जे माइसि फैनाय तिनि दक्षिण बंग दक्षिण त्रिपुरा उत्तर त्रिपुरा दोलाई गंडासरा आखे करमसरा आखे आम्बासा अबिनके लंगट्रेबिली इनके दामसरा पिपला खेदासरा माइसि तंफैनाय ताखुम खरनो पहिलाव खाफां खाकसांवा हामबाय केबो प्रेस मीट देखिए मासिरिफियो माउमिके चों चिनि बिस्कांनि मौलहा चिनि मिशन विजन केहा जातिन मै ताने के चों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने तो आर्टिकल 244 तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 6 शेड्यूल ने अंदर आवरण होइते से चों आवरण नाय होइते से चों तांगो इंडियन केहा डेमोक्रेसी कंट्री आबदियो चोंफो सासानि नांगमो सासानि खपचैमो सासानि रायमो सासानि स्निमारि मेनमा सासानि थांमारि मेनमा सासानि हामपान्दा मेनमान बाय चों केहा डेमोक्रेसी चोंफो केहा ब्रो राइचा राइचा ये चों सेंट्रल कमिटी फॉर्म मा खेलाहा फॉर्म खेमनसियो तिनियो माइसि फेनाय सेंट्रल कमिटी नि प्रेसिडेंट ब्रह्मनां दर्शन कुमार ब्रो आं सासनो आखे आबुनि लगेव त्रेचिनि वाइस प्रेसिडेंट माइसि फेनाय ब्रह्मनां सुजित कुमार ब्रो आबुनि त्रे माइसि फेनाय वाइस प्रेसिडेंट ब्रह्मनां VL चुआंगा ब्रो आबुनि माइसि फेनाय त्रेचिनि AGS ब्रह्मनां हेतेन्द्र ब्रो आबुनि माइसि फेनाय AGS लिपसन ब्रो आबुनि माइसि फेनाय चिनि AGS असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हामसौराय ब्रो आखे आबुनि माइसि फेनाय चिनि स्पोक पर्सन ब्रह्मनां चकबेला ब्रो आखे आबदि खिए चों चिनि सिस्टेम चों फाइनेंस ट्रेजरी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी चीफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी आबदि खिए चों मेंबर ऑफ नंगिए तिनियो हाक्सा सामफानि फाइनाय जतनो लासिए जतनो खोसिए चों क्रोर जाहानिमसियो तिनियो सेंट्रल कमिटी फॉर्म खेलायहा आरो मै जतो नाये तंनाय ताखुमखौ मामफारो गियाननां बुर्दिनां चों हाक्लाय तिबो तिग्लाय ओंगे तमो बो जातिनो ससानेखे चों जतो जागानि चिनि इंटेलेक्चुअल जतो सामु गाहाम ताय तंनाय जतो सिनाय दंनाय ब्राव नि फाइन चों नांनाय आरो मै बो सोशल मीडिया देखिए चों जतनचियो चिनि स्नाय थंला गाथुया कारो चोंद्रावनो ब्रु जातिनो पालमासायो आबदिखनो चों तिनियो सेंट्रल कमिटी फॉर्म खेलाहा फॉर्म खेमनिमसियो चों गाहाम गाहाम केनो सब लंखिए चों बो BIDC नो ब्रोहा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नो सब लंखे तुइसोए तिरां थामान बो पान्दावो चों तिनियो जतो एरिया नि ब्रोनो तुइए चों तिनि कमिटी खाथि लेहा कमिटी खाफायमनि परेवा चों बाराबोयो चिनि त्रेचिनि ऑर्गेनाइज ब्रेके खेनाय चिनि कमिटी बॉडी ब्रेके तंनाय आबदि रेफनो ये बो प्रेस मीट दिखे चों साख्लायनाय के आरो ए जतो चिनि ब्रु जातिनि नांखुमु चों नांनाय चों आबदि खेनो जतो जातिनि थियो चों चिनि हामपाना मेनो पान्दावा फाइन मासायो बदि के तिनियो चों सेंट्रल एग्जीक्यूटिव
form खेपे मन या बुआ chung next step lanai इनके बो central executive form खेपे के chung bis kamu chini planning chung rai tongo chung chini Tripura hasti ni brom nang chief minister chia kono chung memorandum submit kenai abuni paye chung phatar hasti ni central ni minister ake central ni जेकुनो चिनी रि थाइमा रि मारमा चिनी साइन थाइमा चिनी फानो रियानि मा जागा तमो जागावा जों जतो जागावा सोरे नबो पान्दावा चिनी खोकचिमो चिनी आइडेंटिटी क्राइसिस मो चिनी प्रोटेक्शन अनबो ए चिनी थांमारिन बो ए जों रियानि मा जों रायले दङ आरमि जतो ब्रु जाति हाबसो हाकोना तनाय दाखुम कुम मान फारुनो बो पफेबे के नरो जतो न मासिनि फियो आरमो ए जे जोंबाय दिनियो माइसि फाय अंतनि बो जतो कुंलाये जों सालेमायो आरमी तिनिबो आनंद बाजार तिनियो चिनी ब्रू राइचार एक्सम यूनाइटेड ब्रूनी ऑफिसो देखे न चुं जतो सोशल मीडिया नि खुरो दाखुम खुरो जुनो नांखु फाइमदि के चुंब्रनो खाफं खाकसामरिये जतो तिनियो माइसि फेनरो खाफं खाकसामरिये आके ब्रू जाति जतो एलाकाओ तंनाय चिनी त्रिपुरा हास्ते तंनाय आके त्रिपुरा हास्ते नि फाथारो तंनाय इंडिया हाक्तरो तंनाय जतो जेथिन जागाय दंफो नराव ब्रो जतो नराव न चुं स्नाइ तंगला काथैया ब्रो के नराव न आसाय नराव नि फाइमा साइफियो बदि के चुं राय साहा आर मे नराव न चुं नराव न नांखु नाय हे चुं आसा के चुं बिस्कानि मुला हनो काहाम कुंखे चिन जाति न चिनि लैंड एरिया न प्रोटेक्शन खेमन बक पान्दाव चुं आर्टिकल 244 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नि दाराव जे चिनि साइमान मा दङ चुं आबनि मतेव चुं साइनि थांनाय बिस्काङो हेने थांनाय आर खेमो ए चुं चिनि खौचिमो चिनि बादा बिग्न चिनि कासमो चिनि बेंगमो तंनाय गोबांमानो आबोनो पिए चुं लाई थानाय चुं जे ब्रोहा अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ब्रो राइचार एक्सम यूनाइटेड निये ब्रो उये चुं मेमोरेंडम सबमिट खेमन जियो दिनिन जरावा चुं ले दङ सोशल मीडिया रोबो जातेर जात चिनि जाति चिनि दफा चुंनो जात जात सालायहा सोशल मीडिया नि वायरल किए चुं चिंचुङो केहा ब्रो साव जाति बाय जाति फेलायनाय जाति बाय जाति बतायनाय त्रिपुरा सानो फेलायनायनि आखे डेमोक्रेसियो चिनि त्रिपुरा काहाम के दङ जोंनो जाति बाय जाति फेलायनायनि हिया हिनाय कोन दङ आरमो ए केहाबो चिनि ब्रु जाति निमसियो फेलायनि तांथौ जों आं एस ए प्रेसिडेंट उमदेयो तिनियो साख्लाय माखनारियो जतो ब्रु जाति रनो केहा तासे जालायथौ आखे त्रे जाति त्रिपुरा 19 डिफेंस ट्राइब दङ आबन मिसियो त्रे केहा वो रिकॉग्निशन ong थाये 20 डिफेंस ट्राइब आबन मिसियो जों केहा जाति बेको जों फेलायनाया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 6 शेड्यूल अंडर आर्टिकल 244(2) नो बेस किए से जों वो ब्रोहा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मासायो आरम ये चिनि पत्ता चिनि रायती चिनि एनोटी चिनि जो आबो आरेनो तुयसे आबो हानो तुयसे ब्रु जातिनि हानो तुयसे जों केहा चुनपो केहा पीबीटीजी ओंगे थांगा जों भारत हाक्तरनि 75 जना जाति माय थांनाय हे मोनसिया जों केहा त्रिपुरा हाथे ओपो जों पीबीटीजी vulnerable ट्राइब ग्रुप ओंगे थांगा आबो बे चुनपो vulnerable ने फिउसति हेचे जों चिनि इंडिया हाक्तर चिनि फानो जों आके त्रिपुरा हाथे ओ तै तनाय जों क्रखलाय तनाय चिनि फान्थिया जों मासाइमसे जों आम चिनि आइडेंटिटी न मैन मनबो पांदाव चिनि स्निमारि चिनि थांमारि मैन मनबो पांदाव से आम जतो जों 20 डिफेंस ट्राइब तने मारोफा ता जों थौ जों थाहानस का उनफनाया कमांबो एंके जों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जे आर्टिकल बेस किए ते मा आबदियो से जों सायो कमांबो एंके जों केहा जाति बाय फेलायनाया केहा जाति बाय जों सिलेनाया आरो चिनि माइ मारमा चिनि साइ मारमा जे चिनि आइन तंगदेव जों बिस्काउ हे थानाय आरो मे जतो जों त्रिपुरा सारन बसका नाय जों त्रिपुरानि सानो जतो न आरे बिफो जों फकेहा पीबीटीजी ओमदेय जों चिनि भविष्य चिनि काव मानि काव चिनि केहा प्रोटेक्शन जानजानि एरिया न हा तंफायो बॉर्डर बयनि चिनि एरिया न प्रोटेक्शन खेमन बो एसे जों दिनियो बो केहा ब्रुहा ऑटोनोमस कॉम्पैक्ट एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जोंमा साइमो कमांबो इंके चिनि आरियो खबसिमो अनमारो सफायमो दङ आरखम ए जों जतो त्रिपुरा सारौले जानजानि साइमारमा दङ हिए सुइदे मन्दिर जों सायो आरो केहानि पातानोलानि मिया केहानि हानोलानि मिया
chung all over TTA this Tripura Tribal Areas District Council ba Tripura ni all over Tripura state ni hano chung sing ni mya ang me this ni under je to mo abo hano ba chung lo la kho ni mya ar me jot to jati na matanai 20 defense strike chung matanai na ar po janjani jati ni community ni base chung ke ha chini protection chini area no dominant area no protection khema ba Bruha Autonomous District Council maselemse am benje sato jebo kuto chini sinai rongnai ta kumku mampharo no bo sini naito joto Tripura tongnai ro ake joto Tripura tongnai Tripura amsaro bo message bekeno no sio sirin chongo maung eke chung bo controversy mo bo de ketre tanglai tho janjani bai mama sai tho janjani speech to right tongo janjani samar tongo janjani kumar tongo arpo constitutional no illegal no salai mani legal kaunthai no salai chung thaha se chung Tripura nim sa se joto se thane nango ke ha jati ni kau mai ke mani kau mai ke tre ke ha community ni kau mai ni nango ke ha jati ni land dominant area no protection kherma mai ke tre ke ha jati mai ni nango joto mai ye joto thaha ye chung joto salai ke se chung thaha ma chini mari ye su phainai joto jati ni joto community ni bahla mai ma no bahla janjani identity no traditional culture no tuye chung baha ke samung tanglai memong ke se chini thangmari mai nai chung ke hana pho skamuni kauya ke ha jati bai chung 20 defense strike be phel nai moya janjani himungma chini janjani thangmari chung kmai thane ha porti nisa ka mai bo kau thaina tuye se chung article 244 2 ni base no chung base no rom se chung abono tuye abono ya se shie chung abodi kmai nai je aru joto tinim sio je sia kodia kong to nero tinio chung bo press meet dikio chung social media dikeno no mas review joto bru jati ake Tripura tongnai 20 defense strike ake tre chini tribes ni phatharo tongnai bro no phono bo kau thai be ke siring to ke chung controversy onglaya chung ke ha ni tre ke ha be phe ma chung naya bo jati ro janjani chini ke ha protection dominant area no chung protection khema ba se chung yo ya chung Bruha Autonomous District Council ma sayo bo kau thai be no tre jati be jati controversy thani ta tho mo hi no bo kau thai be mak sa yo joto hani group no hambai tinio Shonibar 2 tarik Mars bormo chungu BRU Bro Resurrection United ni ungye ke ha press meet ke joto Tripura hao tongnai chini bru bai thang ake chini bru ni khuye pona joto no chung sirio mami ke chung bo Tripura hao joto 19 ta jati no tonglai payo tonglai pai mo nim serwa janjani nangmo janjani saima abo chung sio joto no India Constitution no tongmode abadi no tinio chung sai layo boro keha sapi lemo bangma phayo are hindi po chung salade no joto mchilai ta ole chung uchi ha mchilai man dio phai ha ambo ya no saklai nar ni he tinio ma phai mal bose chung bru jati purthing bisa kawa joto jati janjani thangma janjani mai mar mai tha ha arumbo ye chung po nu sungye tomode ake purthing bini msa umode khiye tinio chung po chini mai mar no chung sai layo ake chini mai mar chung sai male chung Bharat Haktor bai ake Tripura Sarkar brang tinio se sayo chung pre ke ha jati Tripura sio 19 khan tonema jati ni sio chung saya chung sai male Bharat Sarkar ake Tripura Sarkar no se chung sayo ambo e joto no ma sirimoket mai ke chung joto thangha se chung joto se pala se chung joto se Tiprasa se Tiprasa man im serwo no Tiprasa be Tiprasa ni sio ko janjani namo janjani mai marle Bharat Sarkar je brani India Constitution rule was waiting mode mai mar to moni ba sai mayo able sudur bru moha sai te kya jati be kau than ma ake Tripura hani kau than ma are he chung chung moya ar mi joto senra sinai chi slai se trena sinai rome rombo na no ma sirio ake tinio chung BRU Bru Resurrection United ni ongye ke ha press meet ke saklai klare ha joto no bon dio no chini bru jati ha pona tongme rong no pe si bai ni to he ma sao chung bis kawo lai thane na joto bani dio pon ha chung chini
Tripura ni Chief Secretary no chung memorandum reha Governor no chini khauksi mono tuiye ambe chung bis kamotre bang ma hukra kaham rona rian ma chung ya piselai nai aro na jotoni phainao na jotoni na khukma na mongbo ye bis kamo chung bai juga jungo nai na no ko kabawo bosa saya no jotono khatsa bru do pha ayu lauto aka bru rai chak rai som United ayu lauto chin bru ha autonomous district council bu dai primary untuk khatsa jotono joto jati no chi a tre masiri moke chung chin bru joto su NGO sam ki Brown isa kau ko chung ke ha sirimu ake bo chung lai thang yo memoranda rimo kau thera ono tuiye ake tre bis kau tang le man Brown no ke ha message chung joto no ya pa ri ha abo ada ke mai so ya ko hi tu mayo arumbo yen rao mai so ya ko tu nang ke chung rao no nang ti ko ma sayo chung su ri ma u chi a tre sta ke nai arumbo ye tre joto no je mai ne rao le si sa nao Why should you go no fire and pour in a lady, and a lady here, Cabo, Katsaha Jotono?